Dobar dan. Danas ćemo obraditi upravni i neupravni govor. Za rad će vam biti potrebna bilježnica, olovka i gumica, te kad naiđete na ovaj znak, trebate zaustaviti video i pokušati sami riješiti. Što je upravni govor? Vjerujem da mnogi znate. Upravnim govorom izravno navodimo nečije riječi. Upravni se govor sastoji od rečenice navoda i rečenice objašnjenja. Pogledajmo sljedeće primjere. Pročitat ću knjigu, rekao je Marko. Marko je rekao, pročitat ću knjigu. Je li knjiga zanimljiva? Upitao je Ivan. Ivan je upitao, je li knjiga zanimljiva? Odlična je, uzviknuo je Marko. Marko je uzviknuo, odlična je. Pročitat ću knjigu, rekao je Marko, i napisat ću bilješke. Posudi mi, Marko, zamolio je Ivan, svoju knjigu. Ovdje su prikazane sve moguće kombinacije kada rečenice navoda i rečenice objašnjenja dolaze u upravnom govoru. Ono što treba pripaziti je ukoliko se radi o izjavnoj rečenici navoda, a ona dolazi prije rečenice objašnjenja, ne trebamo pisati točku. Kao što vidite u prvom primjeru, pročitat ću knjigu i onda ide zarez, rekao je Marko. Isto tako, ukoliko imamo upitnu ili uskličnu rečenicu, a navod dolazi prije rečenice objašnjenja, ne moramo pisati zarez kao što to pišemo u izjavnim rečenicama. Također, rečenice objašnjenja mogu doći i unutar rečenice navoda, što možemo vidjeti u posljednjim primjerima. Pročitat ću knjigu, rekao je Marko, i napisat ću bilješke, pa primijetite razlike. Vrlo je važno napomenuti da rečenica navoda se piše velikim početnim slovom, a ako iza nje slijedi rečenica objašnjenja, tada to veliko početno slovo ne moramo pisati. Međutim, ako obrnemo poredak, navod pišemo i dalje velikim početnim slovom, ali i rečenicu objašnjenja trebamo pisati velikim početnim slovom. Ono što je bitno ovdje primijetiti je način pisanja zareza i način pisanja navodnih znakova. U hrvatskom jeziku navodni znakovi se pišu tako da se prvo piše navodni znak dolje, a zatim navodni znak gore. Ovdje vidimo navod, objašnjenje i opet navod. Isto tako primijetite rečenične znakove. I primijetite ukoliko je u rečenici navoda zarez, ne trebamo pisati dvostruki zarez prije rečenice objašnjenja. Sada ćemo provježbati što smo naučili. Prepoznaj pravilno napisane rečenice upravnog govora. Objasni zašto su rečenice pogrešno napisane. Otvorit ću prozor, rekao je Marko. Otvorit ću prozor, rekao je Marko. Pretpostavljam da ste dobro odredili. Otvorit ću prozor, rekao je Marko, znači prva rečenica je pogrešna. Zašto? Zato što nismo dobro napisali navodne znakove. Trebali smo napisati jedan dolje i jedan gore. Sljedeća rečenica, otvori prozor, povikao je Marko, i otvori prozor, povikao je Marko. Pokušajte pronaći pogrešku. Vjerujem da su mnogi prepoznali, naime pogreška se sastoji u zarezu koji ne mora dolaziti ispred rečenice objašnjenja kada imamo uskličnik u prethodnoj rečenici. Ivane, ustani, rekao je Marko, i zatvori prozor. I druga rečenica, Ivane, ustani, rekao je Marko, i zatvori prozor. Pokušajte pronaći pogrešku. Vjerujem da ste dobro primijetili, naime rečenica objašnjenja mora biti odvojena zarezima. Znači, zarezi moraju doći ispred i iza rečenice objašnjenja. Pogledamo sada što je neupravni govor. Neupravni govor je prepričavanje čijih riječi tako što ne koristimo navod.
Marko je rekao volim čitati i Marko je rekao da voli čitati. Provjerite ove dvije rečenice. Primijetit ćete da je u prvoj rečenici upravni govor, a u drugoj smo rečenici zapravo prepričali upravni govor. Kako smo to učinili? To smo učinili pomoću veznika da. Tko si ti? Upitao je Marka. Upitao je Marka tko je on. Primijetite da ovdje nismo koristili veznik da, već odnosnu zamjenicu tko. Također, prva rečenica je upravni govor, a druga rečenica je neupravni govor. Neka se ne ljute uzvikivao je neka se ne ljute. Primijetite i da ovdje nismo koristili veznik da, ani odnosnu zamjenicu, već smo koristili česticu neka. Provježbajmo. Preoblikuj upravni u neupravni govor. Otvorit ću prozor, rekao je Marko. Marko je rekao da će otvoriti prozor. Otvori prozor, Ivane, povikao je Marko. Točno je, Marko je povikao da Ivan otvori prozor. Ivane, ustani, rekao je Marko, i zatvori prozor. Marko je rekao neka Ivan ustane i zatvori prozor. Ovdje primjećujete da smo zapravo ovu rečenicu objašnjenja ipak stavili na početak, iako bismo mogli i u ovom smislu ostaviti unutar taj dio rečenice objašnjenja unutar ovoga dijela koji je upravni govor, ne bih preporučila i bolje ovako pisati neupravni govor. Proučimo rečenice te odredimo predikate, vezničku riječ i granicu surečenica. Marko je rekao da će otvoriti prozor. Marko je povikao da Ivan otvori prozor. Ovo su rečenice koje smo sada dobili preoblikovanjem upravnog u neupravni govor. Pa molim vas, odredite predikate, vezničku riječ i granicu surečenica. Je rekao, će otvoriti su nam predikati u prvoj rečenici, je povikao i otvori su nam predikati u drugoj rečenici. Što pretpostavljate? Pretpostavljate da se ovdje radi o zavisno složenoj rečenici. Idemo vidjeti koja je to rečenica. Veznici su nam da, ovdje nam je granica, Marko je rekao i Marko je povikao su nam glavne surečenice, da će otvoriti prozor i da Ivan otvori prozor su nam zavisne surečenice. To primjećujemo prema vezničkoj riječi. Koje ćemo pitanje postaviti zajedno s glavnom surečenicom da nam odgovor bude zavisna surečenica? Znači, pokušajte pretpostaviti koje bismo mogli pitanje postaviti zajedno sa Marko je rekao da nam je odgovor da će otvoriti prozor. Pretpostavljam da ste mnogi rekli što je Marko rekao i to bi bio točan odgovor. Ja ću samo dopuniti koga ili što. Zašto je to bitno? Ovo je objektna rečenica. Ona odgovara na objektno pitanje koga ili što, pitanje za akuzativ. I uskoro ćemo obraditi i objektnu rečenicu, pa mi je bitno da zapamtite da preoblikovanjem upravnog u neupravni govor nastaju upravo objektne, zavisno složene rečenice. Hvala vam na pažnji.